السلام عليكم. شق علي فشغالة الساعة بابا ماما ينوي di vole. Baba inoi di brinza, mama inoi di brinza. Nish خلقة داني تدي. سنين دغا داني تدي اللي ساتشو يقصولا. يخطق أصلا لها سكينا. كايشوني فايسال مايس. بياتي وتدي تونريس كم سالا بيرس. Nerai aita ama Marokoseko aita brintzakoa iparraldean zeta deio nire amaren erdialdea hemen. Eta 2 urtekin hasi nintzen ikastolan. Eta orain oso ondo dakit euskera. السلام عليكم. أنا اسمي نبيلة، عندي 9 سنين. أمي يا أبي من المغرب، جو سكنة نرناني، وأنا خلقت هنا لغتي العربية. كايشون عربية رغاني ليش كنت أني نبيلة نيبدرتي urteito eta nire gurasoak Marokotik etorri ziren Hernanira bizitzera, eta ni hemen jaio naiz. Ikastolan 3 urtekin hasi nintzen eta orain euskera oso ondo ikasi dut, arabiera eta gaztelera ere ikasi dut. Здравейте, аз се казвам Кевин и на 3 години съм дошъл от България да живея тук на Hernani с моето семейство. България да nire hizkuntza. Kaixo Kevin naiz eta 3 urtekin Bulgariatik etorri nintzen nire familiarekin bizitzera. Ikastola lagunek euskaraz hitz egiten, jolasten eta ondo pasatzen erakutsi didate. Soy Alejandro. Con 4 años vine desde Colombia a vivir a Hernani. Ikastolan 4 urteki hasi nintzen eta euskara oso ondo ikasi dut. Kaixo, ni Natalia naiz eta Hondurasetik Hernanira etorri nintzen. 10 urte ditut eta 9 urtekin etorri nintzen eta nire hizkuntza maia da. Eta itxegingo dut pixka bat. Lanja, zinfeso breve function netla, French Brazil Sainzo. Hola, soy Andrea Machado. Con 5 años vine a Hernani desde auto con mi familia y aún no sabía hablar euskera. Ikastolan hasi nintzen eta pixkanaka euskaraz hitz egiten ikasi dut. Ikastola ikasleak eta irakasleak asko lagundu dirate eta orain gustora hitz egiten dut. Orain nire lengusak etorri dira Hernanira bizitzera eta nik euskaraz hitz egiten lagunduko diet. Kaixo, soy Oscar y he venido del 8 de septiembre. En la ikastola estoy aprendiendo euskera, ya sé decir egun agur, gero arte. Zer zaude, pozik nago, triste nago, eta denen lagutxarekin ikasiko dut.